Hai menaze ting choma I zaiklum iawang riamne na mai di keu jing kai jem ngeu ting kum changna jeng kai je suru kam mai ting chua kidere insa paulia gara adali North East State ya Assam banai Nagaland go border Ram Raigya gade in Devgina Kaklebe de Devgina Nagaland Dimapur go Deputy Commissioner Dr. Tino Jongsi Cheng banai Assam Karbi Anglong go Deputy Commissioner Aranyak Sekyane Assam banai Nagaland gine officials Ramzangulu je Assam Nagaland border coordination meeting je Circuit House Dimapur gine tetibe ba mage bamdale jekachudale zachiga Assam banai Nagaland ne Assam banai Nagaland go border Ram Raigya gade Devgina kaklebe de durme tleun tiawang rahangya zai disi ize bam rahangena harolu ze kaklebe bam ramze piwang rahang zai teun tiawang rahangya hazo gaidle zaga chudle Zana North East State Assam ge hanai kom ploram ramaga tingrui ba mango malelus du pakam mena ruikang ki dele zanai rimari ka changba pakam ge tingrui za dui nai bize sawma ka gna ran bi bize la le za ka chule tingrui blam ge na mina hang hadai je sna chuna Assam ge chai chang dele za chudele laksna ze chang khai jiket perime Zemena district reziket ge tingrui za dui nai bigina longreu sang za la le za officials ne sali zana Assam nu ge chuna tingrui za dui nai blam ge na mina hang hadai je sna met saidi bruna magze mina hang hadai me wangai mak takadi bam chita di zelare le zedu achudle pose zegene Zemena chaibe ze anto petau du re le zedu Assam go Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma na sali Assam go Chief Minister ne district dui naibe bamgu district commissioners ne senior officials mramze video conference gena ngom pau le zedu kachudle zanana ka Assam ge tingrui ze hadui naibe gena chaidi mramze government ne pizening tingeuze ngagule zaka chudule zaina mindi keu jing kazim new kamai gedu central government namgena be bo team boze kyawong gule zaka chudule tingru ze hadui nai bigena mama teun sian di breme pirahang za Assam State Disaster Management Authority SDM gu spokesperson ne du sajana ka Sivasagar town ge ngeu ki bambe dikawong ge kizdu tingrui ndohang di bezegena hadui di hang ze hadui nai benai insam rap zelali zaka chudule zana Assam ge thedi ban chat kang kaizam dai lungge tingrui ze hadui nai bigina mina hang suruk chai dai di dele ze SDME na sali za chiporo mina hang suruk chai di broge Sivasagar district ne mina hang madai chiporo ge puinong mina hang kya zen hana poine mina hang ket hadui ge kyu ze chai di le zaka chudule zai mina hang na ze charai dio ge na le zaka chule chimina hang na roge na poine mina hang kya le zaka chudule zana authority ne flood report pe bige sajana ka Assam ge tingrui ze hadui nai bige na Zemena lungka rebeze laksna ze changkai ziket pere la le zaka chudule charai dio Dibrugarh Golaghat Hojai Jorhat Kamrup Metropolitan Karbi Anglong Nogong Sivasagar jane Timsukya district ge za chiporo ge ze Sivasagar district ne siakan tewdele zaka chule Sivasagar district na kating lui za dui nai bigena Zemena lungka hare me lakchom ze changrak de set riago mela le za chu charai dio district ge lake ze changrak skuiriago mela le za chu jane Jorhat district ge lake ze changna rago melali zaka chudle SDME ne sa administration mane relief camp banai relief distribution center za haichum za ringeu za disadriagum za letkai za te tatulali zaka chudle district skuiga za chporoga pnui ki nga za pnui ne pi za bamme mina changkai zamadai za haikya za hangkai zamadai ram za pi zalali zaka chudle agencies chamcham army NDRF SDRF fire and emergency service za police civil agencies mena mina changming area mza Golaghat Jorhat jane Sivasagar district tingrui za hadui nai be bam gene ngom bya pe kai le za duka chudle zana SDME mena sa za chuna Assam luige tingrui za hadui nai taw di be close haide sa za rekta zaka chumla le zaka chudule chiruna magza halu ta te mena halu teugai be hectares bedet betatem siandi bezedu 25375.44 hectares teun sia changdale za chudule tingrui za hadu inai bigene garim pui
kaha za infrastructures ka cham district ram ge te sian di bra medula muile za chu the thing ri za hadu ina bi ge na de town di ba state lu ge hakau ne du lak chum za changrak sna za ke za haisruk za skuila le za ka chu deli Zene National People's Party NPP gu National President Zai Meghalaya gu Chief Minister Comrade Ki Sangma Imphal Manipur ge nznai rimai ge hazik na angge te beitu wang changza la le zaka chuduli party annual convention Manipur ge program bamrahang wang changai lu ze NPP Manipur State Office ta ki ze Marsilen Mantri Pokri ge let pet beta du te waidele zaka chuduli zai chipo let pet beta te be program ge party leaders me zan office bearers ta ki ge Itu za kangom ram duwang gai le za kachuli Zanata Tibendi ke huzing kai mai New Delhi Jantar Mantar ge Indiaram go Education Minister Dharmendra Pradhan za patabam ge na sound rahang dimante za protest bige protesters me perege zemna zai se mak begena police mena action nu bet de ge North East Students Organization NESO lam ge na du panilung mak basam za chitawai de le za kachuli Zana Manipur ge aspal kuki pachuza lalboy singson chuzu kote je bam peuza nim dele zak chudle paza pastor ko le zak chule pastor run namakza United Kuki National Army UKNA kukim go hanam kya spy ge kacharangkang kanra bede de ge besuite bepe le zak chudle pachuza Assam Rifles manai National Investigation Agency NIA mena rolo ze piki molnom kulogane nim dele zak chudle zai paza inki manai Manipur ge kukim kaga kaklebe betingge inki meze kabige zai kacharangkang kakadung beramige ze kagazau betate ko le zak sali Zana Manipur ge United Naga Council UNC ne Indiaram go Ministry of Home Affairs MHE ze Manipur Kamjong sector Indo Myanmar border ge Indiaram kreme security spy meze langai be de ge PDC wangar hangge zai Manipur ge kukim go nam kya spy me periga suspensions of operation SOO agreement ba meze luto ndra hangge rangai le ze kchuduli memorandum samro lubze Indiaram go Union Home Minister Amit Shah daga pechangar hang Manipur Senapati District Deputy Commissioner daga UNC na tetiba dike huzing kai je kana mai pechangai de le za kachuli za Indiaram luge neat paper leak to pebe de dugene protesters za kalulia bamdele za center ne Indiaram Department of Higher Education ge secretary pe Vinay Joshi za patabam gene luton di dele za kachudele za pakle ge Narespal Gangwar za kalangai kakdale za salai Zana Sona Mongchukne hunger strike to bizens 90 kuzing kazem diary my guess how guide delay zakatudley Sona Mongchukne hunger strike to bizet the seto mahdu run sakze the sere bize hazi inkaises rukchang delay zakatudley the Sona Mongchukne hunger strike to bes how biza pane zai protesters mene keze demand to biza government manai parties go MPS mra mene te puiga singai gulei be bizigena le zakatudley Zana Nagaland Mon District ke pakaga me begin at side mazana me begin lungka harume kalagrams tonange te tatu rahang kro connect kanang brems Nagaland State Disaster Management Authority NSDMA na pechanga dele zakachutule officials ne sa chikro rams Dimapur gena nelimene punghang za chi lungka harume kalagram daga pechanga dele zakachutule me begin at side me ki kalagrams kacharangkang ngagai rahangge crowdfunding do Connect Students Union KSU komhi Mana lekai dele zedu kachudeli Aigena na maindi ke using kaizem nye tingkom chana jang kaize sruk kammai ting chua kidere insa paulia bizalo iga radele pegai zain kengai nim le ne ze todele hai mena zeklum